iri ni itangazo ariko ry'ubuhanuzi. Ni ukuvuga ngo urupfu rwa Evariste Ndayishimiye ma 20 yasunitse ikegera mu Burundi mo imbere, hano icyoba gitekeye mu bene gihugu cyinshi kandi kigaragara kandi gifite ishingiro, cyoba gifite ishingiro. Mwitonde ubwo bufite ishingiro. Haribazwa rero Ndayishimiye urupfu rwe no kutitabwaho k'ubugwayi bwe, no kuba Ndayishimiye nta muntu umufasha muri politike, no kuba Evariste Ndayishimiye nta muntu bari kumwe mu buryo bwo kugira ngo atsinde urugamba rw'amasasu, atsinde urugamba rwa politike muri diplomase mu makungu cyangwa no mu gihugu mo imbere. Evariste Ndayishimiye kumutererana kwe uyu munsi bifite ishingiro, makuru yizewe bite. Ni ukuvuga ngo haribazwa Reveriyani Ndikuriyo agomba kumutererana kuko akeneye tapi rouge nawe kuyinyuraho. Ndakugarika Angelique Ndayishimiye nk'umuntu buno, ndetse barimo baravuga tese aramutse apfuye atazutse atagarutse, nindi uratwara Uburundi, nindi urayobora Uburundi. Buno rero Uburundi buri mu yabira, bamwe bafite ubwoba n'itangazo, kandi n'itangazamakuru rikomeye mu Burundi ridashobora kunyomoza cyangwa gutohoza amakuru ngo rimenyesha bene gihugu ko neva ubuzima bwe bwifashe nabi cyangwa bwifashe neza. Ariko hano ngewe ndi Prophète General, iby'ibihuha n'ibinyoma ku ruhande mureke gembaho ubutumwa bwiza bw'ukuri. Uyu ni umugoroba w'ubutumwa bwiza, sinjya hano mvangirwa cyangwa ngo mvanga ibintu. S'il vous plaît, untahure kandi unyumve neza. Ni ukuvuga ngo ibintu ni bibiri. Muri CNDD-FDD harimo abantu bari kunyura iruhande, ari nabo bateje aka kaga mwabonye Sebarundi yahuye nako, bamaze kwakira indonke cyangwa se ibiturire cyangwa se ruswa. Bavuga bati Sebarundi ndabaha inzira mu mwice, ndabaha inzira ntavugwe, ntiyitabweho, ntabandanye, hama ngewe mufashe nzatsinda amatora mu Burundi mbe perezida, nzemera ma 20 duturana. Kandi koko iri turufu rirafite ingingo. Ikindi nuko abatutsi igihe bagipfa iyi ntambara hagati y'u Burundi n'u Rwanda na ma 20 ishobora kwaduka. Igihe FDLR ikidegembya batarayirandura, ni mwitege ku isaha umunota ku munota ibara rishobora gukoroka rikaba. Ikindi igihe cyose mu Burundi politike ya Sebarundi yatakaje igihugu mu manga 90, abarundi bose bashyigikiye ko Evariste Ndayishimiye yavaho. Niyo mpamvu ubona ibyo kugwara kwe, iby'ibibazo afite, ahubwo bose barindiranye igishyika cyo kuvuga ngo neva twagize umugisha akaba agwaye, twagize umugisha neva agapfa. Aba barundi bose nta kinyoma kirimo, bose barimo baravuga ngo icyadoha bikaba atari ibipirata, atari ibihuha, atari iyaya, atari amafoto, tukumva ngo Sebarundi arapfuye. Hano hari abantu barara batamba, hano hari abantu bakirirwa bahimbaza. Tureke rero guhendana. Igihe icyo ari cyo cyose Uburundi bugisaba Amerika gufatira u Rwanda ibihano, n'ubundi mwizige ko Burundi bushobora kurwana n'u Rwanda sahi yariyo yose. Buno rero Sebarundi abamugambaniye, abamubesha, abamuhema, abari kumunyega, abamuroze, abamutaye mu yabira, abamukinira politike mbi, nawe akaza akavuga ibyo abonye byose. Nagira ngo mbamenyeshe ko isaha ku isaha inzamba mutegereje, itangazo mutegereje, icyo mutegereje n'Imana yarakivuze, nta kinyoma kirimo. Rero baba babeshya baba batabeshya, Imana yavuze ko ikuyeho Sebarundi. Nyuma ya Sebarundi nta wundi muntu uri buyobore Uburundi. Abe Reveriyani, abe Ndakugarika, abe Ndabirabe, abende buno navuga ngo Uburundi n'abarundi, navuga ngo niyo herezo rya CNDD-FDD rya nyuma. Ibi bacurera, ibi bakungura, biba ari byo atari byo, karabaye.
navuga ngo ni ijoro ry'icuraburindi cyangwa ni ijoro ry'akaga n'amage mu gihugu cy'u Burundi, kubera ko sahizi haribazwa bibaye ari ukuri Sebarundi akaba arwaye ku rwego biri gutangazwa ko amerewe nabi cyangwa se ageramiwe amagara bitifashe neza. Haribazwa Angelique Ndayishimiye niba arahita aba perezida, haribazwa Reveriyane niba arahita aba perezida, haribazwa Ndakugarika ahantu bari bumucike berekeza icyo arahitaba. Ni ukuvuga uyu munsi wa none nahamya ko bamwe barwaje cyangwa se bamwe bategereje inzamba cyangwa se itangazo ry'uko bavuga bati nyene cyubahiro Sebarundi aracikanye ubundi bararikagwa. Niwitegereza rero asa n'umuntu wagira ngo ari mu kibira, kumwe ingwe cyangwa se ipyisi cyangwa intambwe zihiga inyamaswa zikayigwaho ari nyinshi. Nibi bisa nabyo. Nuza kureba urareba hano usange Sebarundi ageramiwe n'ubuzima, ku ruhande ageramiwe na politiki, ku ruhande ntibari bamukeneye, ku ruhande ntibari bamugomba. Sebarundi igihugu akigejeje aharindimuka. Uyu munsi wa none rero ngira ngo abanyamasengesho bateranye gusengera Sebarundi, abapfumu nabo bateranye gutera inzuzi zabo ngo barebe yuko bitaba amaraso, birabibyuya ntibiba amaraso akaba wa mugani. Navuga rero ngo Uburundi buri mu mazi abira, hagati aho abarundi bo baribaza ngo eske nyiricyubahiro ubundi aragwaye cyangwa ntagwaye, nyiricyubahiro ubundi habari gani, bimeze biti. Ngira ngo rero ejo ni inkuru yiriwe isirikira cyangwa se itambuka, ngira ngo n'uyu munsi iyo nkuru yiriweho ko amagara y'umukuru w'igihugu mu Burundi bitifashe neza cyangwa se bidahagaze neza, kandi aho bitangazwa n'ibinyamakuru by'i Burundi. Mugabo rero no mu busanzwe ngewe ngarutse mpamenya ko ibi bintu ubundi hari abantu bavuga ibintu bakagira aho babikura nyine. Mpamenya ko nta wakidumbukiza ngo ahita avuga ngo Reveriyane aragwaye atagwaye, cyangwa se na Bunyoni nuko byavuzwe bakavuga ko agwaye ntibabyemere, n'abandi bati ntibabyemere. Mugabo kugwara ni ibya twese, kugwara ipari ntawe utagwara, ariko urumva kugwara k'umukuru w'igihugu n'abaganga bafise n'abahinga baba bahari n'ubuzima bwe uburyo buba bwitaweho, iri pare ko haba hari ikibyihisha inyuma. Ubwo abavura bagahabwa ruswa n'abagwaza bagahabwa ruswa, ndetse ubwo ugasanga nyene ibintu bibaye nabi ku mvo z'uko bibuze ubicungera cyangwa se ubihagarariye cyangwa se nyene byo. Navuga ngo mu Burundi nakaga nishyano nakamaramaza kuba umukuru w'igihugu ubuzima bwe butifashe neza, ariko ugasanga abantu babihishe byabayibanga, cyangwa se n'ababivuze babivuze ari babandi navuga barungurukira mu madirishya cyangwa barebera mu myenge cyangwa munsi y'inzugi. Mugabo ugasanga n'itangazamakuru ry'i Burundi nk'ubu ryakabaye Maisha TV n'ibindi binyamakuru bya leta, Ntare Rushashi n'ibindi bo bakabaye bafata iya mbere bagahamagara noneho bagakuraho n'iru bintu by'urujijo cyangwa by'urungabangabo bakavuga cyangwa se bakamenyesha bene gihugu. Mugabo sahizi abarundi bo bari mu kaga, bari no mu kangaratete bibaza ngo eske nyiricyubahiro habari. Rero nuba yaba akoresha yiyaye cyane ibindi bintu, namwe mubigiramo uburangare. Hama rero ariko byo ntago byifashe neza, icyo cyo nanjye ndacyemeza, amagara ye ntiyifashe neza, ariko ushobora gusanga ari akazi kenshi cyangwa ari stress, cyangwa se ugasanga n'iminsi bamaze. Urabona bagize icyo nakita umutima agize heturo nyinshi kuri ibibazo bya Kongo, aho 20 yafatiye Uvira. Urabona ko mu Burundi politiki yabaye nk'ihinduka, cyangwa se iba nk'ikoze shiti, cyangwa se iba nk'igize pani, cyangwa se iba nk'ivunitse nka kuma umuntu atsikira, irikanga cyane Burundi burikanga.
bwari buzi ko ibyo bintu bitabaho, abantu bari bumva ko ibyo bintu bidashoboka, bitabaho nyine ko M20 yafata Uvira. Ngira ngo rero byabaye akasamutwe ubwo M20 yafataga Uvira, abantu bose baravuze ati Mana Nyagasani, ndarota nderekwa nibyo sibyo. Navuga ngo ni ibintu byatunguye abarundi hafi ya bose bagwa mu kantu. Cyakora aho umugabo aguye undi ajugunyaho utwatsi, harimo abantu nyine bagarutse bati yahafashe ariko yaharekuye. Ariko n'ubundi yahafashe ishaka ikintu cyatuma muri usigira y'ijambo, cyangwa se mu mahanga igaragara ihita inaharekura kugira ngo igire ijambo. Ariko kiriya ni n'ikinyoma cyambaye ubusa, nta M20 yarekuye Uvira. Ni imyenda bivanyemo barayihindura biyambarira kuriya. Buno rero bivugwa ko haba hari gutegurwa umugambi munini wa za ruswa, kandi abadede kurya ruswa ni kama kawaida. Muri CNDD-FDD bikavugwa ko haba hari gucugwa umugambi karundura wo kugira ibiturire, kugambanira bamwe mu nzego z'ubutegetsi bakoresheje aba bantu bafashe Uvira. Kandi nanone M20 nayo ifite ahimenera mu nyungu zo kugira ngo umuntu wese uri bufate ayo mahera agakorana na M20 bizomworohera kwiyamamaza mu Burundi amajwi menshi y'abarundi nka 70% bo bashaka M20. Noneho abasigaye rero ntabwo bo bayikeneye. Nukuvuga mu Burundi impamvu mwumva hari kuvugwa ruswa cyane, cyangwa se havugwa kugwara kwa perezida, cyangwa kudeta, cyangwa kugandagurwa, cyangwa kudahuza, kutumvikana, bivuga ko ari politike iva hanze. Abacangero cyangwa se aba bantu neva kunda kuvuga ngo n'abawopoza ariko abakoroni. Abo rero nibo binjiriye CNDD-FDD kugeza ubwo Reveriyani atambitse ibirenge, Denise Bucuma atambika ibirenge, Ndakugarika atambika ibirenge, Neva atambika ibye, Angelique Ndayishimiye atambika ibye. Sahizi ntabwo CNDD-FDD yubatse ikintu, ahubwo navuga ngo buri wese ari gukiza ye magara, ari kunyaga ye magara, ari gushaka uburyo manda ya 2027 u Rwanda cyangwa M20 yashyigikira umwe wababaye uwa mbere mu kuvuga ati jewe shaka mushyigikire mu Burundi nzatsinda amatora. Neva nawe akavuga ati aho kugira ngo nturane na M20 cyangwa nkorane n'inkotanyi, twaragwanye, ndagwana inkundura, ingwano ndayigira iyanjye, nk'ikiriya Gisekedi isigaye ari ingwano y'u Burundi. Ni nayo mpamvu ubona abarundi bafite ubwoba, nuko isaha ku isaha bari kubona ko nukuri intambara hagati y'u Rwanda n'u Burundi ishobora kuba. U Rwanda mu gihe gwafatirwa ibihano, akaga kaba gakuruwe n'u Burundi, Uburundi akaga kakaba gakuruwe na Kongo, kandi Kongo u Rwanda ntirugitandukanya n'u Burundi, kandi u Rwanda ntirutandukanya u Burundi na Kongo. U Burundi nabwo na Kongo ntibatandukanye u Rwanda na M23. Ibyo bintu byose biri kombine, ni populaire, ni ikintu kiri hamwe mu buryo rero isaha ku isaha gishobora kwatakana cyangwa kikarwana, umuriro ukaka, ivumbi rigatumuka. Ntabwo rero ubutegetsi bwa Kigali bwasenyuka ubwo Burundi buhari, ubwa Kongo ikisasa buhari. Reka da, ubwo byahita biba gatogo muri Afurika. Mwumvise ko Sultani Makenga na Nanga na Kanyuka Loresi bavuze ko si u Rwanda gusa dukorana n'Ubugande. Ni ukuvuga ngo igihe cyose we witeguye kurwanya M20, ubwo uhita ushyiramo no kurwana n'Ubugande n'u Rwanda n'iyo M20. Niyo mpamvu rero ureba nk'abarundi bicabwenge bo bahita bavuga ngo hababye, ibintu bimeze nabi, ibintu biri kugorana. Noneho rero ugasanga icyo bagitekeye mu bantu, koko abarundi bari kuvuga bati abantu baraje bagera ku irembo, turabibonera amaso mu yandi bafata Uvira. None ni cye cyizere cyuko
igihugu kizaturinda, kiri buturindire umutekano. Neva ari gutabaza Amerika, Reveriyani ari gutabaza Amerika ati mutagize icyo mukora mufatire u Rwanda cyangwa muhagarike u Rwanda, twe turigwanako. Bisobanuye si ubwoba buri mu bene gihugu gusa, ahubwo no mu ndongozi nazo zifite ubwoba. Kandi ikintu nabakuriraho inzira ku murima gisinde umuvugizi w'u Rwanda, ntabwo Amerika cyangwa se ibyo muvuga byahagarika u Rwanda mu guhiga FDLR, icyo cyangwa se ngo bihagarike gukiza ubwoko bw'abatutsi mu gice cy'abanyamurenge. Icyo cyo Amerika yajyamo, Burundi bwajyamo, Kisasa yajyamo, muzagwana rendi maridi umwaka uhera uwunduzi. Icyo mukitegure, mushyireho bije nini, mushaka abasirikare benshi, mushaka imbunda nyinshi, muhaguruke cyangwa muhagarare, mwicare cyangwa musutarare. Icyo nzi cyo ibara rizagwa, ariko ahantu hari abatutsi, ahantu hari FDLR, igihe cyose FDLR itararanduka, igihe cyose abatutsi bagipfa, nta mahoro akarere gashobora kugira. Kandi ibyo si ngombwa ngo nerekwe cyangwa manure n'umwana w'imyaka 2 ibyo arabibona. Uvyanka uvyemera. Niba Uburundi bukorana na FDLR, intambara isaha yari yose yatangura. Niba Uburundi buguma kubyonga buvuga ngo Amerika ni hano Rwanda, ingwana aho muyitege. Niba Uvira hakikomeza cyangwa hakiri gupfa abantu, egare ingwano, nta kinyoma kirimo, ibyo ni ku murango, ni ku manywa. Niyo mpamvu usenga yiyiriza ubusa asengera igihugu. Twebwe dukeneye inzego zisimburana, amahoro ari iz'i Burundi, ari iz'i Rwanda, ari iza Kongo. Kwimika no kwimura bikwiye kuba mu mahoro, abene gihugu badasesewe amaraso. Turakomya amashyi, turateye akamu indongozi, aho bamwe bikomanga mu gakiriza bati mwumvise nk'ejo inkuru nashyizeho ku manywa, ndigiye wayibanje, ntuzi uyu nguyu Ndayishimiye arimo avuga ngo yakubise inkotanyi, arazandagaza, arazigarika, arazumutsa, arazirukana. Biriya bintu abavuze wazi ko ari ibintu bisanzwe, kandi biriya bintu ntabwo biba bisanzwe. Sinzi iyo ntambara aho yabereye, sinzi n'igihe yabereye, mugabo arabyemanga aravuga ati inkotanyi. Aha mu Burundi hahirwa ufite inzara n'inyota. Muri Matayo igice cya 5 ngira no umurongo wa 6. Navuga ngo hahirwa umunyamahirwe, umuntu uhiriwe n'ufite inzara ndetse wongeyeho n'inyota. Ibyubatse umuntu, ibigize umuntu. Arasonza, akarya, akanyoterwa, akanwa, ryananwa. Ku muntu birajyana. Umuntu agira ubuzima bwiza iyo yariye neza, akananwa neza, kandi akarira igihe, kandi akanywera igihe. Niba ngize inyota avamedi, nkabona amazi ya premidi, harya ntibigenze neza. Niba nashonje avamedi, mukangaburira mu ijoro, harya ntibimeze neza. Noneho Yesu aravuga ngo hahirwa abagira inzara n'inyota. Umukristo akwiye kuba afite inzara y'ijambo ry'Imana, akwiye kuba afite inzara yo gukizwa, akwiye kuba afite inzara yo kumenya no kwiga no kwigishwa iby'Imana. Mungu asifiwe. Niba rero umukristo yabaho adafite inzara n'inyota, cyangwa akaba atanabisobanukiwe, kuko harimo abakizwa batanamenya, batanazi ibyo bintu ko bibaho, ngo yumva arashonje nyine avuga ati ndashonje. Ubuzima bw'umuntu, nta muntu ushobora kumara indwi adashonje cyangwa atariye. Mu buzima bwa misi yose harimo umuntu utanageza ku mugoroba atariye. Kubera iki rero iri banga rinyegejwe cyangwa rihishwe, umuntu adashobora kuba yavuga ati reka numve ko n'ibyo kurya by'impwemu cyangwa by'umwuka bikenewe cyangwa se mbigomba. Gusonza ko mu mwuka abantu benshi ntibabitahura, abantu benshi ntibabyumva, abantu benshi ntibabishyikira. Mugabo rero kugira ngo ugire ubuzima bwiza buzakira Kristo, buzabona Imana, egare kurya, egare kunywa.
ndaririmba, ndasoma ijambo, ndigishwa, ndasenga, nemera mwuka wera, nyoborwa n'umwuka, ndi mukuri, ndi mu bugingo. Uriya muntu uzakira Kristo ntabwo ari uyu mubiri. Umuntu uzabona Imana ntabwo ari uyu mubiri, ahubwo umuntu uzabona Imana niwe tugaburira, niwe navuga ngo ABCD, niwe muntu ukwiye kwitabwaho ku murango, kuko ni nawe uzaguha kubaho iteka byose. Biragoye ko n'abungeri iyo turi kugabura ntabwo ubwira umukristo ngo ndi kukugaburira ibyo kurya, turimo turanwa. Ntabwo abakristo bigishijwe kurya no kunywa, ariko Yesu we ntiyavuzemo byinshi cyangwa avuge birefu cyangwa birebire. Yaravuze ngo hahirwa abafite inzara n'inyota, koko ari bo bazahazwa. Ntabwo yavugaga umuceri, ntabwo yavugaga ibiharage, ndetse abahanga baravuga ngo nimusenga bavuge ngo Data wa twese uduhe ifunguro ryacu ry'uyu munsi. Noneho ariko tugira abantu bahita barisanisha n'umuceri n'ibiraya n'ibijumbo n'amateke n'imyumbati. Mugabo si byo. Yavugaga ibyo kurya by'ubugingo by'uwo munsi, koko aribwo buzabona Imana. Yesu yasanze turya, yanasubiye mu ijuru turya, anazuka turya, ndetse isi izarinda irangira abantu bakirya bakinwa. Mugabo iby'umwuka, izo njya abaziteka ni bande, abazigabura ni bande, abazifungura ni bande, abazifuza ni bande, abazibuze ni bande, abazikeneye ni bande. Usanga ibyo kurya by'umwuka abantu batabyumva, batabyitaho, bisa naho usanga no kubirondera, kubitegura ku uburyo bitunganwamo kugira ngo abantu babirye cyangwa babinwe. Mugabo usanga abigisha babyo ari abanyantege nke muri ibyo, uhora baduharire. Niyo mpamvu usanga rero ubuzima bw'abantu mu mwuka usanga ari ubuzima buhagaze nabi, bwifashe nabi. Nta nzozi, nta jwi, nta yerekwa, nta jambo, nta butware mu kanwa, nta butware mu biganza. Usanga nta bushobozi mu birenge, nta mavuta mu ruhanga, amatwi yaheruka kumva Imana ryari, amaso yabonye Kristo ryari, akanwa ke akunabari. Izo ngaruka zakuruwe, zatewe no kutarya no kutanywa, kutagira ubuzima bw'iby'umwuka buhagaze neza, ahubwo umuntu akaba ari mu buzima bubi. Ni ukuvuga rero niwihweza ukanitegereza, umuntu abaho inshuro ebyiri, kandi umuntu ariho mu buzima nakita bubiri. Hari ubuzima bw'umubiri tubamo, hari n'ubuzima bw'umwuka tubamo, kandi umuntu aba muri iyi si isanzwe, ariko hari n'indi si tuzabamo twateguriwe n'Imana, hari n'indi si turi gukwepa, ariyo muhero n'ukuzimu kwa Shetani. Niba umuntu yariye neza agira ubwenge bwiza, niba umuntu anywa neza agira amaraso atemba neza, atembera neza. Mugabo niba umuntu afite imirire mibi, ni bwashi, imisatsi irahagaze, donc ubu ushobora guhagarara imbere y'Imana bagupima ibiro upima, kuko hari ibyo kurya byo mu mwuka birinda indwara. Mu mwuka umuntu aragwara. Hari ibyo kunywa byo mu mwuka bituma imiyoboro ikora neza, imitsi, inyama, amagufa, imisokoro. Hari ibyo kurya byo mu mwuka bitera imbaraga, hari ibyo kurya byo mu mwuka birinda indwara, hari n'ibyubaka umubiri. Mu buryo bw'umwuka njye nibwo ndi kuvuga. Mugabo rero izo njya cyangwa ibyo byo kurya ni bande babitegura? Naho ndahagarutse nanone, ni bande babirondera? Ababirya bo ni bande? Usanga uburyo twipanze, uburyo twubatse, nicishaho nigire, ni mavuba nigire, ni ukurya wagira ngo nta gahunda, ni muri eglise ni iminota, ni amasegonda, ni amatsiyerisi. Usanga umukristo ntabwo akibasha kurya ibimurinda abadayimoni, ntabwo akibasha kurya ibimurinda impwemu mbi cyangwa inzozi mbi. Ntabwo turi kurya ibishobora kutwubaka ngo tube twubakitse nk'abaragwa b'ubwami bw'Imana. Ntabwo dushoboye guhagarara ngo tuzibe icyuho cyangwa dushikane ishengero aho Kristo agomba ko tuyishikana, ahubwo duhanganye n'isi n'umubiri na Shetani. Harya rero umukristo nyamukristo ahari ahaherereye hose, niba gahunda za leta kugira abantu batagwara bwashe, hari uburebure bapima, hari ibiro bapima, nk'ubu abantu bakina imipira mu makipe ahenze,
ntabwo bapfa gutoranya umuntu cyangwa gufata umuntu, bapima imirire yawe. Abasirikare barinda abarongozi, ababasoda b'abayobozi, abantu barinda indongozi cyangwa se bari abantu mwumva ngo barinda abandi, imirire barayisuzuma. Buriya n'imbunda ziremereye abazirasa si abantu bose, barapima ibiro, munsi y'ibiro 50 ntatera rokete. Usanga hari ibintu byinshi bafatiraho cyangwa se bagenderaho kugira ngo bubake ejo habo bifuza cyangwa se intego y'ubuzima bwabo bushyike. Mbwira ngo urakira. Hama rero nanjye ndabyibwiye nkire mu izina rya Yesu Kristo, mu buryo bw'ubutunzi bw'impwemu no mu buryo bw'umubiri. Nawe kandi kira twese. Sasa nagira ngo mbabarire cyangwa mbamenyeshe ko umuntu kwajya ukwanywa ni nako asa. Harimo rero n'umuntu umara indwi atari iby'Imana, atanabinyweye. Harimo urara atariye, harimo n'uwirirwa atariye, kubera ko umubiri wahaze ibindi ntumubaze. Kubera ko umubiri hani inkoko, hani ifi, hari inka, hari impene, hari akabenza bajya ingurube. Mugabo usanga abarondera ibyo kurya by'umwuka bakabitegura neza. Avamedi akegeranya utu akavuga ati saa moya ndi busenge, reka ndebe ijambo ndi busengeremo, reka ndebe indirimbo ndi buririmbe. Agahendahenda mwuka wera, hama reka nkwetura ibirato, hama reka niyoge imbaraga z'umubiri ndebe ko umubiri utantera intege. Hama agaharanira kuzura mwuka wera ari umwe, agaharanira gushika iyo ashika ari umwe. Ni bakeya. Mugabo rero umuntu wese ari waburijwe kurya ibyo kurya by'umwuka, kunywa ibyo kunywa by'umwuka, niho agira amagara mazima cyangwa se ubuzima bwiza. Ariko niba abantu babayeho mu buzima bumeze nk'ubw'imbobo, mu buzima bumeze nkaho nta gahunda, nta aderesi, nta murongo, wagipfuye, watakaye, hajya wapoteye. Hajya rero niba na pasiteri ukurongoye cyangwa umunyamasengesho cyangwa mubiri naka adashobora kukwakuruje, adashobora kukwigisha, adashobora kukuganiriza ngo akubwire ngo ese urya neza, unywa neza, anaverifiye ubuzima ufite bwo mu mwuka uko uhagaze. Ubundi abigisha ni abarezi, abigisha ni ababyeyi, abigisha ni ba dadi, ni ba mami. Niba rero ufite umuntu mugendana mu by'umwuka akaba atabasha kugukurikirana vameda premidi nk'umuntu arera, rero inshingano y'abigisha ni ugutegura ibyo kurya no kunywa, kandi mukabitegura kare, mukareba nabo mugiye kubigaburira ibyo kurya by'Imana cyangwa se ibyo kurya bihabwa abana b'Imana. Ntabwo babihanya kabwana, niko Kristo yatubwiye. Niba ngewe fashe ibyo kurya nkabitegura, nkarondera hariya, nkegeranya hariya, nkaza kugabura, abagabura n'abagaburirwa bakwiye kuba ari umwe. Ikindi mukwiye kumenya ko umukristo nyamukristo akwiye kuba afite indangagaciro za gikristo, kandi afite ubushobozi bwo kurya ndetse no kunywa nk'uko ijambo ry'Imana ribudutegeka. Mungu asifiwe. Rero abakristo bafite bwake, bafite ubuzima bubi, tubayeho nabi. Donc ubuzima ni bubi cyane ku rwego ntashobora kukubarira, kubera ko abantu batugaburira ibikanye, ibyagaze, ibipfuye, ibizima, ibintu bidatunganyije, ibintu bidateguye. Kuko umuntu arasoma akakubwira ngo Mwuka Wera gusobanurire, umuntu akaririmba agashyiramo imiziki myinshi ntuze wumva icyo arimo arumvikanisha. Umuntu araja hariya avuge, nagera hariya nanone usange ibyo avuga ntibisa. Ni ukuvuga rero ndasabe n'ukuri abigisha badukurikiye, ibi bintu tuzabibazwa n'Imana. Hama abigishwa mudukurikiye, mwanga kurya, mwanga kunywa, Imana ntiduharure kwa amaraso yayo. Iyi ni Imbabazi TV 3. Turagushimira gukanda subscribe. Sasa birakwiye ko umuntu agira inzara, avamedi nk'uko ugira inzara isanzwe. Ndi kwerekeza ku musozo. Birakwiye ko umuntu agira inyota nk'uko no mu busanzwe umuntu agira inyota. Birakwiye ko umuntu ahagarara
mu kuri no mu mwemu, akemanga ibyo yamenye kandi agaharanira kurira igihe, kuko ibyo kurya by'umwuka niba umuntu ari kubirya nyuma y'igihe agira ngo umwami Yesu, usenga amasengesho ameze nk'ayo umunaniro, usenga amasengesho ameze nk'ayo umuruho, usenga amasengesho ameze, senga umubiri utarushye, senga ufise umwanya, bikore nk'uko n'akazi ugategurira umwanya, n'umugore wawe umutegurira umwanya, cyangwa umugabo wawe cyangwa abana, n'ibikorwa byawe biha umwanya. Tegura ibikorwa byawe by'Imana bikore neza, utarindiriye kubikora unaniwe, kubikora urushye, uhora ubikora ari uko warushye, umubiri ujugumiwe, umerewe nabi, ukapoyaye. Tegura ibikorwa byawe, mwemu yera agufashe ubikore nta munaniro. Mu buzima bwanjye nta muntu njya asengera ananiwe, niyo mpamvu benshi mu ijoro mudapfa kumbona. Hajya ku murango senga vamedi, nkasenga n'aya ngaya ubundi gusenga, mugabo uba amasaha aza kuza kugira ngo uzambone biba bigoye. Niyo tubonanye ni uguforosinga umubiri, kuko umubiri ntabwo umubiri ari imashini, umubiri ntabwo ari robo, umubiri urananirwa. Iyo utegereje gusenga unaniwe, iyo wumva ijambo ry'Imana unaniwe, iyo uririmba unaniwe, ibyo bintu uba uri kurya nabi, uri kunywa nabi, ubuzima bwawe uba uri kubwangiza. Rero mbarire abaheburayokazi, abayudakazi, abaragwa b'ubwami bw'Imana, mwebwe dusangiye inshuti z'umusaraba ku Mbabazi hano TV3, muri abakristo beza, nimuharanire kurya neza no kunywa neza, hama muraheza mugira ubuzima bwiza. Ese haranira kugira inzara, haranira kugira inyota. Unibaza impamvu wowe utagira inzara, unibaza impamvu wowe utagira inyota. Byiza cyane rwose. Hama rero iyi nzara n'iyi nyota nibyo mu mwuka. Ibyo mu mubiri byo ni automatique, iyo umuntu ashonje deregite, ariko ibyo mu mwuka ntabwo biba deregite, ntabwo biba biraregistrere ngo ibyo mu mwuka bite bikubwira. Iyo mu mwuka barinze bakubwira ngo turashonje turashonje turashonje, hajya biba biri danje hafi yo gupfa. Kuki umuntu adasonza mu mwuka ngo apfe, ariko mu mubiri ugasonza ugapfa? No mu mwuka rero umuntu ashobora gusonza neza agahwera agapfa, bagashyingura. Mu mwuka ugasanga abapfuye bahagaze bari bakijwe, wagize ngo bishwe n'iki? Bishwe n'inzara yo kutarya no kutanywa, kandi ubu barapfuye cyane rwose. Rero aba bantu mwese mu izina rya Yesu Kristo, ubwire amagara mazima n'ubuzima buzima biturutse mu byo wariye. Ndagushimiye mwami Yesu, uduhe gufungura indya nzima, uduhe gutanga amazi meza kandi asukuye atarimo akanda, n'ibyo kurya biteguye neza, kandi ababyiga nabo mwami zibe intama zawe mu izina rya Yesu. Ndagushimiye data, uri umwigisha mwiza kandi uri umurongozi mwiza muri twebwe. Ngaho rero uduhe kugira inzara n'inyota, kandi uduhe ubuzima bwiza 2026. Tugushimire papa, tugaburire, duhezagire, twungure, unaduhe kunguka, unaduhe guhirwa, mu izina rya data n'umwana n'umwuka wera, amen. Nkwifurije rero kugira ubuzima bwiza, nkwifurije kugira amagara mazima, kandi nkwifurije gufungura, kandi nkwifurije iterambere, ubyibuhe, ukomere, umuntu mu mwuka umuvinga, uhagaze neza, wumva nyine uri fiyeri yabyo. Umwami Yesu aguhe umugisha. Bye, ciao ciao, shalom shalom. Mwihanganira amashusho y'umu